Erizoba barikwenda kuhayanda ebendera y'orurengo rw'egombo rw'omukaruruka NRM basiba barikutunga empapuro kuza kurunda emikono ey'okubahamya n'abakuru b'entebe ya kashatu kandi abo twaganiraho nabo muri Ibanda bashoborera habwenshi bashemereire kuba n'abateebwa mu bwesige. Iyo nikora korasi ku mutaho naho turobingire korasi kandi material zayikire ku mutaho naho. Ekindi kashanga rushango town council nkaba by'amashomero etakora fast bread konkobwa hati rushango town council nekora fast bread ukankabire ni nshaba abantu bigumbura yanje yakihangara ubusagiki ahabwo kuba umuntu to kubasa kwesimba wenka abahagizi nimo mukubana umuntu amwamana shonkabire nimbasaba ubusagiki nimba twishe shara zanyu. Abarukwenda ebendera y'entebe ya kashatu tubo batunga empapura bonka bitu n'abakansara baba bayoreka kuba kuza kuretaho entunguka omu byanga byabo. Banimanya ngu nakwatanisa kanso yarikiri tine kirareme obuto tuza kukora amizi marungi enkwataniso omu maka byona ntuza kuba ntukora enyenda kongera ahantasiya y'abakyara kubegese byokukora obwemezo buru katuragase cyane cyamwe kandi kiryecho bimeta kusubira ngo nakwesimba no kwesimba ako katuragase cyane cyamwe kandi kiryecho mwe nataho to kureba na Yesu wenka akashanga abantu barira hanyanja batine kibakwasiza yabajya tumuhindura katimba mutora mwe n'abanyishongoro bahindura katimba bakihoko bakatozo wanje ahibaye mbakora yo niza kukora okusinga aharubo cyo kubanza abakazi tibakweterwa mushomo ecya kabiri abakazi nibenda kwega ukinge emboga kandi ecya kashatu ninyenda abana bitu babishi ukorangu twabegesa uko bakubasa kuraje. Abantu batunga empapuro zo kwesimba bitembera yabetanguhi ahabwo mbaro gwa bingi abarikwenda obutegeki. Abanyarwanda ngo bakimanya twire omuntu yamaka kuranga burika yafune ntasya kuranga yabaho kandi cyo nchikoze tukurabira mu bihingi no burisa. Akarura kana kaza kuterwa 2018 ebekwezi kwa 8 gasha kwa Timothy Mushabe.